Yeah. Good morning. Alofa lava. Você fia ina peseia. Ai sea anga wo supo foi le taxi na yaso. Que ia le supo ya fia lava fa taile tua. Ona o lona alofa malona ngelei tatou nan whanau ia lea fo e ua tatou alfa i mai whanunga lelei le nei tai au fau mātango fie o le aso tofi o le aso wha o te sema whaftai lana puipuinga whaftai ilona alofa ua se sila vale mo tatou lan whanau ia e makau kia fo ile kena me mari le au fai fake pages le wa gaming e makua popoko ai fai ngoa le o mai la le se sa o ke manga kuar kala le usoya manatu le longo fia kaka ile lafo upu veanga le pe kau fa fefim kau fa maka so kaka piko siliangang pala ai Aisu aku page fake le mea kwa popoko kaka fa fake page ninge vai kau so usa wo mai ngoa pe yang ngomo so le aisu aku fake le mea aisu lo mua el au plu kon se uso ya lau news ya li ia alofa telemo e mangi kisi MUSS MA LE au kala ngoa kua mau ka folinga au le anga wa he mai au le ya wilea alofa faftai le tua ne aso tai au fo matango fia le tai au le ngona I lava fia se o kala o ka felesi aso o felesi la ve taxi nge kai au ali o va ve usua ya wa le kai nga afon fiko va ve usua ve taxi fatalo fatu pa ia malu se o tatou atunu so ke lola kala mali ere fi faya ka ko fa so is kai so le fai makolengi ngafi kinga inga makolengi nga sa makai le afarfa ai umale afare on longa winga savali I kai mi fai kolengi so le vai so se kama I kai mi savali ko kuli lalo Farango ku wakau pungin manga wakau pungin manga val ave taxi wala po ave taxi tole o se falongo na fo ile o langa karungo la mai wakau le mafainga ave taxi le manga va kau pungin manga va savali ya faku ilalo tulo lava tole ya nga fo ya ai fatal fatu ile pa la silasi male mamalu o se tato watunu pele Samoa ile neita au matango fie mofa male angale yo le tua wo mapa anga uma o tupu matamali mata mai lava I maunga tele se ia o lava I tatou whanawiti ma lo le soifua ma lo le langia mama ma lo le tauatai ma lo foi le ono sai I tiute ma fe au whaatino o le aso ma le aso o le tatou o langa lava le na matua no maroro akako wa o swa fasolo a tole mea ya ai faftai le tu elana pupuinga faftai le tu elana pupuinga ya tatou umala valana whanau ia ole pa ia ila inga salevi o tau sunga I whawhianga inga taulangi o tau whaletua ia whapea o tau no whalo malo le soifua manuia
whawhitai te talo, whawhitai mo le tau ngā luenga whai pea I le aso ma le aso. O le a, o le tau suina lava lea o le ipuvai o le ola. Awa nganga se tele o tātou tangata. Ina ia whapea fo iona sa whanga atu I le atua, malona malo. Ia, e leo se ngā luenga whai ngofie. Au ese foi nei vai tau wa matua I le tusa lava vai tau ia ma vai tai fo sa tatou tupua e mo tatou wola e tutono si o tatou atunu pele o Samoa pea no whai atu anafi wa Samoa la almen mele wa iai wa makua modern style umalme o ia whamana tuina so na aso soifua le nei aso. Ngale ngano loa kako a soifua sori. Ia. O tau umalava o whamana tuina o tau aso soifua le nei aso. Manu ia tele o tau aso soifua. Alofa le tua wha popo nisi aso stele. Ia awa lava lo tau tau tua. Ia ila tau madu tua. Nia fa pena fo I alo ma fa nau light so wala tup wae ia fo il malo sitino ma fau ai sili fo I la leanga ia wata ia le tu mo ni finangalo o le tu mo ni finangalo I so o se taleni o le ala va taleni ka ko wa lu ai fai o le ai mau la no le siles Tato ya sa mole Alofa o le siles. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, happy birthday to you. Mana tua toa sofana. Manuia toa sofana. Manuia toa sofana. Fa amanu ia le atua hip hip hey ia e ai foi lo taltanunga ia olo I ai foi nisi o tātou ainga olo o fitia I le au pongsa ia ona ole malanga manliu male oti e le ai lava sesi o tātou e tu whamaunga o mai lava le vala au o le atua ia tātou talia malanganga whaftai ona o le finangalo lava o le atua sa ia foai na te toe ave esea fo ia il wha whananga ia inai ainga ua ufitia I le au pongsa wha whananga ia e whapena fo ia I la tou o lo o whata o tolia I mai matinga o le tino ia mawale on sai ia talo I le atua ia whaafoisia le ola ma le malos fau ia awa lava le tautuaina o ia malone finangalo iso o se awala wa ia finangalo iai e pauna o nai whamanianga manai moonga e momoli atu I se o tātou ainga e se fo ia le whainga le au pasita ia li pe ala ko pule la wala o le whainga ngai I Malaysia ale mata alia la wala e ke ia kolosi for pasita I luma o e ke ia kolosi for pasita I luma o ia me ale ta ua I lava me ave mal fa tauta o uia warula onga o le limas fulua I le ongos ful I fai mea wa I le mamau ele mamau le onga fai mea le se me pole pa mea ia oisi foi avta vale sa oisa vea wala vale tas o ke aluala ulungo le lane vanga le slow passi fa la ko fai mea o ilalo le waki ia so le ke ilo le me mali o se
ele mali e mo ia mali ai pe e fa o so popole ma pe fa fe kangaka ya pe fa fe tangata fo ai lo tato lunga a tonu e ao ngā fo i mo le pa ia ma le mamalu o si o tato atu nuu ua olo maua tūlanga leo le tino puta tino puta ia pe kawa kako la poa e le la poa le lei e le la poa veanga le tino puta pe u maua ngase ngase e iai fo i latou na ola matutupu e latou mai le pepe se i o matamine ia e afu esa o ala ko kupua e la popo ala ko ia o ula nge o ia welo fa o lai o se pole nga sili lo nge kanga katu langa o mai ai mo le umyang savali le umi savali le anga lava le mele anga soli le anga lava le mele anga o le o tautino atu lava uia ya te o tau Samoa a tono au ngā fo tatou whaasoa e whai fo i ma whaatupu manatu ia i tatou o lo maua tūlanga lea le tūlanga lea o le tino puta ia po la poa ia po le larka unga le mea overweight o se taimi mua lea i lo ua o langa ua o ai se tu ai ngā la po ava pengi o kele mai ta wat kaimi mua leo lo o langa ona sai ai le whanau ta inga e tia se yo kusa sa o purposely ya o mana o te la po ava pia purposely ya because o te le i feelinga ni la ngona o se tangata la poa ma mafa ia ma whaianga le peye ai peita yo le ala ua makua au la ngonga so le whaingo fia le mea o tātou o tangata Samoa e fia te le tūlanga le o le tau sami ai se i kako ai voi la tu lou lava e osso al mele fasa o to telefo la tato e fia i tau sami ai le ai se fa malustino o stangata e fia ke le fai mele exercise ya so uma o le alu le gym o le kamoe fai fa malustingo e maintain ai lo body weight ia ma whaianga o le manaia i al whalongona ai petai o February la so full value tau sanga ni sai ai lolo mafo fau pe ia ka kaungo e whaila challenge le pe fa pole ase kala mai e ese a challenge e oso le ave taxi fia la poa yes true sa mafo fau pe se yo kango e whakaika ia fōlinga le melo tangata la poa po o ani la ngona ta te o ia i pea o ka la poa o le toa tele i o le matou au whengaruenga o na iuso fo i matou whengaruenga vātasi kolisi o le la iki ia o le lapo po ia e whainga tāla i kia o ngai loa lo la poa o ngā e whaisinga o maurunga o ngō kesi mari kolu o ngō kesi mari wha ia fu a betai o tau sangara nei whako ai loa ia o friends a whai mai tole yes alawa ai luma ngā vaso le whea yes I know peka ke aka e wheanga ni moka ki ia kusa o lo whanau no tainga se o kango ai whai mele o la poa tau sanga nei se yo o ai whai unga tau sanga nei po ani la ngona ai po le a fo ile tu ai ngā fofo e whawhita uli pe whaingo fie pe whaingata
Ia, o au tamasani ko inga kore inga heavy training. But o le taimi nei ua le talwhea ngai tu sai mautau sanga. Mautau sanga. O le pumoni ia. Whakawali kae a ia lau ka alo i le lua tau sanga taruai. Lona uinga, o le fasu 5 nao tau sanga. Ke fia ke le ka alo. Ia, e whao Sofia e ika ka kolengi. Fia ke le ka alo. Ia, e ke ho o kau sanga ngi whapea. Kango la whakaika. Kanga whakaika. Lea la whakwa o la ngonga ngafi. E whai ol mamafa. Al mea le whakwa se furula ai o o whaku i lora whapea. Kau nei whainga maa ngawa. Upu mo i anga. Ia. Tonu o le masina muli nea te sema. Ia e umai fo i le challenge. Umai le challenge. O le ato e fo i loa. O le challenge piko siri angang whainka. O le e whawhiwhea onga e koe kamawhai e koe fo i e whawhika auti. Mai lava i awhi puari o le alu o le aisole. O ingei. O le makua kele o whale ainga lolo o ma moe so skwa inga mea ai. Le alu la le ai. Ele i ai a ma se kaimi e kasi mai a whepuali tau sanga nei. Se ia o mai a te sema kau sanga ngei. Sa whaapea sa alu ai se gym. Pe sa alu e whaise ka moe pe o masangi ai. Le ai ma se taimi whapenga. Ngā le ai a. Ia hang out with the friends. Ai le ai a se kama whanga. E ai le me pe ai. E ai le me pe ai. Le upumonia na. Le ala o la ngona taimi nei. Tole. Ele whaingo fie. Ele whaingo fie. Walona o whaasoa atu tūlanga nei. Ona o tatou noe o ngā mo tatou. Tangata Samoa. Ia o lea fo iola tatou tūwai atu i le Kirisimasi. Ia e tofu lava tangata ma ona fufuanga. Maana fufuanga whatau. O anga plan mo le tausanga fau. Ia po ako inga plan. Awa oko inga o masangi ke kako le mea leo le o le kausanga fau whapea. Ia o le whai swinga fau. O le aku ulmea lea. Le aku ulmea lea. Ai a fo i whakakasi masinga wea kua koe sa sao hoi mea. Ia te auas tūlanga pita siling whain tā lea. O se challenge piko sili a len whai kā. Lea lau kango e a fo i. Tang whai e toe. Toe tang whai. Po le a le whaingatā. Po le whaingofie. E mwhai on toi wha a fo i le tino. I le mea masani talu no lama iat. E fia o fia o kango mili. O ke fia o kango mili. Mai ai le amatanga talu ona o whaingaruenga nei lua se fulu malima. Wa ele tui mana o fia ke le mera gym. Ka moe gym. Ia maka alo. Ka mwhai maintain. Pe tai. Ia sa o le ufamo moenga ngai nai. Ngā makala ia whi puali tau sanga nei. O ngā makua iau kango ai fuli ai whaalapo. Fuli ai. E mo ia sa ulapo a mua. But ele i o kua inga lea. Taimi o COVID. Sa matua i lockdown a kua Malaysia. Ia mantua fo i tatou talanoa fo il COVID. O Malaysia lesia tunu upito sili ona matautia. Ia le tūlanga i le au maliliu. Ia ma le au la vevea il COVID. Oka. Maka o kia. Va aie ia o maka. Ia makua i lockdown. Pe lua e kausanga lockdown na Malaysia. Ia. O le tūlanga lana sa o e mo i ala a sa whai au exercise il fali.
ia ngai weights I kua poku I kua if I exercise ele whapea sa yes tūlanga o se nau ai ele I ola le kaimina le ngei maka ukia ia ewi ai na whapole fo I tūlanga o le soifua malolo ina ai o le mea lava na emana o ai ai paula le mea leo leua whasangsanga mai pole atu ai ngā fo ai o se lui tau tele fo I mo tātou tangata Samoa usom tu whawhine ina I tō anga e whaile tūlanga leo le whaamalo stino or ka haka nge o mei avito ola ele misi sol ele misi nge ka haka o mei avito I kulanga o le gym ka mo o le treadmill five weights on makwamanga o so le tau mo tātou o so le tau te le lava mo tātou o tātou wanga tu I le kirismasi whapea fo I le tau sanga fau ia moni fuanga ai oa ulava ia o le whai unga ngei o le challenge ai a paua ua oula ngona na nafi o le maasinga ngei o le whai unga ngei o le challenge o le awha asanga lola koa ese aso ese le whaalongo ese le tūlanga o le mea le o le moe le pō ese lau whaalongo I lau manava ia se kama I mea pe se fulu mika I ke sa vali kuai wharongo ko ua eva vai ua tau manava because o tau sanga atoa le nei o kere ikpa ia se mea ka o se gym se ialu fo e sa vali wala va kole ngingala le o se kaimi o kuku sa vali ki o sa vali mali o nafila ma koe wharongo inga ia le mamafolo tino ia atonos whamalo si au mo tātou umalava le tātou soifua malolo ina e tā ua te ele le tausi o le soifua malolo ina ia e le whapea o se au ai o se au ai ia ai atonu fo iau fo I nei mea atones whatupu manatu fo I tātou usom tua whawhine usom tua whawhine o maua I le tūlanga leo le tino puta ma le pe kolus fulumi nguke ke sa vali ai I le aso o le makua I makango fia tolus fulumi nute se sa vali ai le aso le lope uma elva yasonga o makanga e jok mo le fulumi nute ianga e sa vali la ia le luas fulumi nguke o ai kia ngai fai ia pe 5 minute te amata ai o le second week ia ai na e sa vali la ia I le si 5 minute ia pe ke alu le veasolonga kolu wa makanga e mamafainga e kamo I le 5 minute ia ngai ko sa vali la ia I le si ia fa complete ale tolu 5 minute le lope ke wa uma kumasinga wa mafayonga e jok I le luas fulu po le tos fulu minute ele se jok fanga le mas ngale slow jok ka fanga le o ngai te lango nai lo fia ma e lo ai olo o yai se achievement olo o le progress la alu ele o pa o lalo ele o alu lunga antono inaya matai loana e feelinga se nganga fia lango na fia ona olo yai le progress ona teva ai le result ia alu le gym awe te nau te le e si iu a mea mamafa ia o ese aitu ai ngā styri e afo e whaia ia uia kore inga o ke le angi heavy weights au ke alu ai ko ai ngā high intensity ia ai light weights e makua I burn a ko ai ia fat o lo kingo ia nas whataita inga wheanga le nai whataita inga wheana le tonu e whai ma whesoasoani mo tātou ia ai le whaia ai e pule la vartama lo matua ia langa ia stari e pule atama lo matua I longa ia life ai o le tūlanga na le wai ai
O tulanga no ila ave tax. Lo pol mele was slow wale alo ave tax if you were omi. If you were omi. Ala slow wale alo ma mafala ave tax di. Ya. Onai maengana pe a matal tato fasoa. Ele fa pe o fa yatu se ai o te ala ne tai soli. Le sau waka kange o lau timu sorry wangalo ya wangalo kusi lo lengo oka e sau foi mai ole a fanga oe ya mama va kwelo ngo fia mo ka pala ai e ka kala upu fa penga ka pala ai ka kala upu fa penga mo ka fa fefe ma ye tu lang fa ngale al gari me fia fasio Tagata tu lo la sa mo lo e o male le ya ka ngo ku le ya no Facebook langa nga ka pe fa me le mafau ia o mano fa sol tu langa na mai le mafau la ko inga fa ia no le fa ko inga o le mafau ma ko inga o e fia la o ko ele mafau ko inga ma ko inga ai ko fe kai mai pe sole pa play fair mai finga ka ko me ia tu langa fa pena ia ke le lo po e ko inga ka o le tulanga na le wo ye ko kele o le ai myself au like ai ya se winti o kala oka so pe o ko ku mai ko yaka fa la mai le ngai fi fa nga la mai le fanga tu lo lava pa ye mo malusa mo e loa kua ila u fai kau ku yang kala e makua i winti a kokala kiki ile e kokala kiki ai ole winga la kala fe le ata mai o kama ifanga ulo ya ila iti ile fainga o mengi o fake pages wo fa nga mai ngoa lautimu sole ya kunga makua yo manga ku le ngoa ale wangalo yo ile ya ele mai mausa kami ko inga kava pe ngai mai fake pages ele loan for of ba ai fa pe ai e ke ma fai me ngai fai kango e pu e vale mai sa waka fie lo ai oi ki fie lo ai oi ui le ele mai mo tato time matango fie i ole sauno anga la na fionga le palimia na fi ia wanti la ia ole ole koe ka ngisi vaenga o sauno anga la fionga le palimia ile aso na fi walau sila fia uma ile atunu anga fo i ole na malele la na fionga le palimia ele ima se kapelanga ke fongi polang laptop polang TV makua yusil le fa fonga ai pau lava le mea sa o tuli mata ia le lei i le saunoanga a le afionga le palimia na matua e o tia i au talangona o ese o talangona i la na afionga whapea talo fai le afionga le palimia o i leo kako i loa ai o se Tagata na tele taui le leanga i le leanga tusa i tata i loan Tagata e sa vali i lana ngangana e sa vali o le mea e sa uno ai e fai e matautia i le whaafonga sa mo ia ngale o makua i sau ai lungo Facebook e sa o le lei e sa o le lei fina ngalo Tagata ia paule mea leo te fiafea o le taimina fo ia tuaile malanga ale malo ya mai le motu fo tutuila mamanua hello tutuila mamanua wa mai o tau tuila mamanua ya fa moe pe na la sifia le sa fa ia man fa manino mai lava mea uma mafatinonga sa fai ile taimi
na tūlau ele si o tātou atunu pele. O kale mangingo sore. O kale mangingo. Sau le whaasoa, toi totongi, sa au mai le lua se lau 5 afe. Au ata penanga. Ai fo iaku totongi wa iai le whaasili 5 afe. 3 afe. 3 afe na toi whaafo ile ofisa o tupe. E makaukia. A tau 5 afe whasininga. O ia ilo ai le whaatoa whala inga e iai le toa wha mamau. E iai le sile mamau. O a peo na ia saunoa. E le umai malanga ale malo whapea. E le umai malanga whapea ale malo. E whaisina mamau toa whala na whionga palimia. Se ia o lava ina o le whaasoa I malu o le malo o le fono sui tofia o I lato uma sai whai malanga o ila le singa o le whaasoa. Mili. O aingo o le whaasoa. O le au whai te tala, ma le au loto leanga, ma le au tau wha leanga. Nā mana ia lana whionga pālimia nā tau wha leanga. Tagata e tumu le alofa, e mamao lan tō wha, a mai ngā mea ka akia I, o le vāwhea loa il mea pita silin tāua, e lau te tununga, e au ngā tele mō tātou. Po a tau wha leanga na whai mai, ia vai ngā o aile malanga I kukuila o whai kala. Nga whai kala e tau ona awane I alu palmia. E tau ona awane I malanga palmia o leanga vai. Pu e mai aka edit whaleanga ila na whionga. O aina whaia, ia o ai voices. Ale almena tali ai, tali le alofa, e le o se tau I masui a sa tali I le alofa. Tau I le lelei. Ale mea lango akai. O le mea maari. Ia, o le nān sa o lava le whaasoa. I fo I sa avean pale mea. Le sunga ia tu le epasa I le malile ngoi. Le taitai le tuangai. Ia, ma le fionga le sa whaapito. Le taitai o le sa mo o poto. Ngā o mai loa sau noanga lana fionga pale mea I le whaasoa whai una. Aiva ai le para waka. Para waka. Ele ai la vase si mea ngau o mai ke pa wal mea ngau o mai kiau. Po ani la ngona al taitai le tuangai. Male taitai o le samo poto. Ile tau ile o tau ia tuai le la tau whaaleanga. Tau ia tu ile le. Tau ile le. Amana ia. O le amana ia o le mea pito silina o na wha mua I le fionga palmia lau sunga I le lau le mali toa whaafetai toa wha mamau whaafetai toa whaafetai whaafetai le toa wha le tua whaafetai lo alofa sila mio le atunu ala sesi mea ua sila mio le atunu e se tai e atangia mai ana ngaluenga e whai o se taitai e savali I ana upu. Taitai e alofa. E alofa I le atunu. Ia. Lea sa whaailo mai lava lean saunoanga. O le mea manina, ma le mea mautinoa. Ia sa la foia. Fo le autustala ina ua mai. Sa whai fo I whaaloa longa a le autustala. Ina ua mai anan pala kalame. Lea sa manino mai lava I lana saunoanga. Le no whai na whionga I ana nai. Ia soangi mai. Ola na uinga, e amana ia unga tangata, or fesili, ngā whai ele sunga atu I epa se mea whaapea. Na whai se mea whaapea, o le amana ia o tangata atu lai mai I le foi. Na whai ele na whionga I le sa whaapito. Ia, o le naia te autou le tali sa moa. O le naia te autou le tali. O le ale mele o le ale mele tātou tanoi. O le ese e senga o
I tu a inga tai tai. O te le whaavivi ia ua ia o te le whaavivi I la fionga I palimia. O te le whaavivi I lana fionga. Ai, ua lava ngā luenga ia ua whai. Ua lava le na a moli mau sa moa. O le moli mau ola o Tagata sa moa uma. Ua lava na ngā luenga ia ua whai. Ua tātou I loa ai. Nea fionga I palimia. So talo whai. E tutusa Tagata uma I lana sila. E le whaapea a e alako mangiau milionga na mana ia I rea oe. A e aluako marau akakalo pe ke alako ke aise le se kupe. O ngā lea manga ia e amana ia Tagata uma. E aso tātou vaai masautou sila I tūlanga le iai lana fionga taitai o le tuangai. Ma mea e tutupu mai I le taimi lava le nei. Olo o sasa lava. Sasa wha olo ataua. Ma le fau ma lo ua matautia. Ai ale sau o lana fionga le sau whaapito. Tulou lava yo tau suafa tulou o tau pa ia mo tau mat. E makau kia. O le melang piko siringo akai. Ai tātou whatatali. Tātou whatatali por kalamea ki pokoko. Pe whaamata. E whesili ai ia kama whasalau. Ile kai. Kako whakai pe a whea se whesili pos whina ngalo ale ali whasalau. Ia tūlanga lea. O te tarotalo au ia. Se I o iai. Se I o iai whina ngalo o le tōwhai so alo te ronga taua. E whesiringi ai. O le mea taua. Whesiringi a sao ia o lea mai tau atu pe sa whea lau a whionga taitai I le whaasoa fo I al malo tu sai malwhai ngā malanga. Ia o le aso kako whakalikari pe iai se kaimi. E whesiringi ai langa whionga kai. Ai kako whakalikari po le se kali e kali mai ai lana whionga taitai le tuangai. Anga fo I koe inga mo I ala ukarar koe inga o le makua I master. Ke rei loa para koe inga kai whaapea. Po le se koe inga kali la kali pe a whaapea whesiri. Whaapea. O ngawhia whaapea. Whewhe ai a whea se whesiri a le kipo koko. O mea sa o ai a mea manino I leo stau whaleanga. E leo stau whaleanga. Pe a foi. Pe a whea whesiri a whaipokalami. I le tūlanga lea. I le mea lea leua. Ne usau no I la whianga. Ai ngofa polea se koe ngā kari la kari mai tatu toi ina. Polea se koe ngā kari o le a kari mai tatu toi ina. Po o se kari wha mastermind fo I por kiki. Ia po o se tali e momoli mai ai. Lea nganga o wha awhetai. Ia ai polea fo I po a toa na nganga o wha awhetai. E wha o mai ai ia. Wha pe po sau I le loto le lei, po se finangalo le lei, le whai ngoranga whaftai. O ke rei doa, po le mea. O le asai step, fo ka koe inga. Ne ai, o kala kau kali e. O le mea mo ia, o le mea ngā lo whakari e. O kipo koko. Talo whai stoi ina. Ia, o kipo koko. Whea koe fhoi. Le lo fwe oso mai ia le po ova pea. Ia wai ai ke wai kamai fo le po ova pea le sanga meo ma le ai na o e a sa avia pale mia tai ia so tanto malo. Or kai mingi. Al kai mingi ngal fa kat king ia me akai. Ai ar fisi tele ana e a fo sa tu po me ja. Pesa faia sa tai ia le tanto malo. Se whaasoa le lei, ma se lima le lei whaapea. Ele o se whaavivi, ai o se wha tātou mafo, nofo mo tātou mafau. Tātou wawa ai ile amatanga o le pae inga le nei tūla I mai nei whainga malo.
nga o mea history a me fa ia wa ko nga o mea history a mea sa fatino ai o martaimin nei fa fetai fo ila na o fionga palmia ia wa fea fo ia le pa ia malu o li imata mai tai tustala ia ilona fo ia fato fala inga nona lima lei wa mana ia pa ia malu ia le pa ia malu tustala wantila ia wantila ia so ia ngai mea le wa ai lo tanunga ole manatu ai le tustala pe fefe fefe la fionga palmia la to mafofanga pia o Tagata fanga le ia na to sisila ole ngana ia male mea masani tulang masani ia taimi sau no mai lana fionga palmia mamalu ai le fa fefkangaka mamalu ai le o fa'asoa masitulanga o seita ole fe au o lo momodi mai ilana ngana po se taimi lava sau no ai ia ngau ko lo wantila ia awala ia to fa pena o nisi lava tulanga o lan sau noanga matawalo manga o fesili matali asima fine fo io o tasi ai afe fai ngoia tasi ai afe so ia ma alfa ftai fo sina ma fine per folinga mai nga onga ia tustala sai ai fa ona fesili nya ele esa wa ya yang fesili ele oka ikas kakus kala oka yang alfai kakala mal fai ori ai kau kala i mea sa o ma mea moni o mea ai fa a mauninga mea nga ya o tele fa masini o tuses ai o le tulanga malienga tulanga maliena sa yai le matango fie fo yo fatanoanga mala fionga palmia nafi ya o tonu po le as faraile ya le si nesiana fatanoanga ya vi ia le tua fa fetai la o fionga palmia la songa la o le malia toa e lo manatu alofa se tatua tunu tusa malanga tasia tangata uma i lau sila o te rangona foi o se faa taita inga le lei masea o onga le lei inisi foi ole a avea na tula i mai e avea mataita i o tatua tunu ile lumana tele mea fou mea le lei history making alele koskau sanga eles fa vivi ai mita lava le tangata sa moa ia ile sila mamau atu ile lato sila ma lato moli mawina o tu langa umana ia malo fo ile fo ile ainga malo sa o lava ia ele ia se singa miss lucky da kuskala pe 100 so le pe 100 kare mea o mawale ke kwa ya tonu foi mo so fasi mai fa ko fo tu lo lava ole me pito silin falta o la va aya tu falta fala ingala na fionga palmia ole amana ia ole alofa ole loto fa mangalo le tawi le anga ile le wale avea nei me tupu ma mea wa anga sesi anga papa ai longa fa koi fo ke fo fa le lo pesa i fo se mea ai ka kele ilo ai o tu langa mo o me mo wo ka va ia amana ia umatangata talo fai ia fa tai fa manu tele le tua no fionga palmia ia male sui palmia male mamalu o le kapineta matato fainga malofa pena foi le sunga ile taita ele tuangai na o fionga sunga tulapa ia sanga iane e tai o ame tupu ia wakakisimas wakakisimas u tato tato fai me fatasi atonu ia avea nei mea
le lei wa tupu mai never tau atonu o le asuinga mali e foi fanga solonga asio tato malo talo sia langa ka kokoi inga o ka ko malo malamba o ka ko inga o le mastermind me por ki e ese me feng tai le tua atonu o awala ia o saunia ele tua ta wala mai le na fionga palmia ia faile me tonu faile me sao aua ne e tau yatu ile leanga tau ile lelei awa o lo o sila le atua ia tonu awala ia le atua o le nga lua ilona mana i te tonu ta ia si o tatou atunuu ina ia o maia si o tatou fusi faua malo mo tatou mai tatou faifatasi si o tatou atunuu ai aua ia fitu ia iso anga o le lei oko ma le vanga malo lo mako le anga ia ka ilo iai ai o sina mata upuna o tatou fa'asoa nei aso he kau ile makai venga renga se ia lo pingi singa breakfast ia ai fa'afetai telen mafuta mai tatou porkalame le nei aso alofa le tua whamanu atu like subscribe kako channel o atau mga umatoe ni yaile mano le tua whawhitai le mafuta mai whamanu ia le tua alofa te le atu mo o tau umalava mai a MUSS Ma Le Fa'asoa i Malaysia whaasai fura